Kaseng samla mau khar ha kajing raki kajing yai lenti ka jongka ka ba ar pusan snem menta kasngi ka khat khandai terik unailar ar hajar ar pulai kala penlong nda kajing ai jing hikai kerpang na ka benta ki samla bat ki kemi ki pa halor kajing kenrei jong drugs bat kajing ma ka ba abya ki balangat hau drugs I lawan ban shim bentalang da ikong CD lengwa ibalong ikong san ibadai ru I director jong katanat social welfare kumju ru layo kajing hikai bakerpang syapang jong drugs bat kajing ma jong u now ba truman basayamot ubadai uway lagi psychologist jong ka MIMHANS aba ai jing kren na kaliang ka kong san kala ong ba kajing jur bat kajing kerni kajing di drugs kadai kadau bakum kikmi kikpakim dan kajing kli ialah ki jong ki khun ki kti kajing jur palat kajing pep school Singapore ki kena kajing bombiang ka sumar sukher la kalong ukpa ni ka kmi ka penlong ro kajing shong kha khlem deipor nes ngong thu ya ka rupom jing long kmi long pa ka ne ka dei ka we na ki dau ka palawan rai kajing kerni bat kajing penen kam yau drugs Hagani kasni layo ru kajing hikai bakerpang ya kadau kajing di drugs bat ru kajing ma bau drugs uap now bat tru man basaymot ubala ong bakadau jong kajing di drugs kade namar kajing bun kajing penbon na ki paralok kani kaja kenrei bah ha ki khna ki bakhat sau khat san snam karta bat ru kajing ya kendu jing jenjar ha ki yeng kisam Lapen iru ka video ka bala kedeu ban like now drugs kam tam kito ki bakarni dau Mr. Tenzing Tesring Ayurveda practitioner naturopathy ubana USA New York Ratang sekibar apa yang sempu, ia tidak disini kalau kata lagi apa ni bentar, jom kemudian jom ni beliau kata kebiri berapa kerja, nang tadi apa kebiri berkecilong, jom beliau ya kata dia itu kita mau, dan ini kita terni itu bisa sini kita berbuat. Bagi maknanya kata komentar ini itu pokok video, butuh kita berasal pada kaki bicara sini berbuat dia ini bagaimana kata transitional change of behavior, ini of behavior pattern ni, apakah akan bantu bisa, akan bantu kita betul. Diambil apa wanrak masyarakat banyak suku, kita tidak isi kebiri, bagi jumlah jumlah jumlah. Hamtam dia hidup di belakang ini, kebiri bagi bicara sini berbuat. Dia kebiri pada ini kaji suku bakal. Balada umum beri ulaskan panwab dan diurut beri ulaskan banterni. Ini kita jadi berbuat. Dimundur beri kata cingkir jauh kalapun. Dia mundur beri kata cingkir, leader beri kata cingkir terap. Apa beri kata cingkir cingkir kat. Teng kalau sendu kita mah dia gendu. Dia mungkin ini kita kira. Tiba-tiba ini kita tiba-tiba ini addiction problem relating to drugs and any substance abuse. Kini kata lebih bagi semua tu gentleman. Driving day pat bagi grab, kadon kata dari kadon kata lebih banyak orang yang mungkin itu dijadi beliau, kadon kata jingkram, bagi kuat kadon kelah dari bantulah jadi akan dikacing syate dan akan dikacing syabat, biari akan dikacing betul kam biari drugs. Akan biari kata pemerintah, angin baik kadai kau ini kita di bagian kuat bagian kuat macam di beropai. Baginya kan suku dia kata drugs. Ini pun bagi beliau di sedang mob ini di drugs. Dia kita kerja methods bagi beliau dipendekkan KBD beliau drugs. Bagi kita image bagi kita misconception. Di mana kita kerja sisa. Apa myths and misconception ini nama galbu anak lecungi di beliau. Kampanye ini kita salah. Dan kelas tampan kerni dan kelas tampan mob ini dijadi berbuat. Tidak ni kata kaji suku kebala nisbi yakni kagaba tidak nak kaji suku kita sudah kamu drugs kan air ini kita dibuat kebiri berkompudi kan air ini kita buat kebiri berterima kita terter. Dendre ini bersuku alenda jom kita di factual information kebami baru biar dengan ini inilah bersuku berbantik kita di perlu mengira bantik kita kami ada kita misconception biasno bagi awareness university. Kabaa, ini objektif kabaa jika kita presentation dulu. Nakwa banting suku mencuri baru kau tidak dalam hari banyak suku lang baru kau kita tidak disin kabau beliau dan kita beliau tidak banman
kila banyak kendo hadir adalah sedang berbentam yakini kita cindi berbentuan kami akamede drugs. But kenal akamede berkali signs and symptoms what mundur bagi dia tangki doktor, specialist dan dia tangki mental health professionals. Ibala langsung tu ini kita kisah. Dan dari kata biar dia begini kita kisah melibar kuat dia dan lang angin inyala apa kan yang semua dan dia bagi ko yang ini kita kisah. Nama bagi ini kita kisah ini tiba simple ubri ulayo dan ini ulayo ini kita kisah. Ini ko bed lebar ini kisah belum cukup. Kata biar dia bagi KBD, maka physical symptoms, nang kade kabaa, kade kata behavior symptoms, limba kata cinlong joki, hakaba mga makine manu inyala itu. Mo, dinangka kaba objective kaba tayo, nakaliang coba mengajukan IAP, kung psychologist, kata kala, kata treatment, kata general kaba ni, ru nila banai, siya ini diberi di lasang dan pedang ini dijadikan berbentuan limba psychological treatment. Alright, isno tu kami ni medical treatment nak kalian jonti doctors, nak kalian jonti psychiatrist, ni specialist dokter. Kalau kau tentang kalau dia nak kasi IG smart ini diberiu, diberi ide umat semua nak ni semua bagi psychological treatment. Dua kali away and effective measures. Banyarap yang diberiu adalah sedang banmok dan ini diberiu adalah sedang banterbi hati dijai jadi berbentuan. Kau tentang ini Minister, and through the Social Welfare Department, we have been able to come up with this. So, Kiniki outlined our mission's priority. Meghalaya's warring indicators. Under this, we have Meghalaya with the highest consumption of drugs below 70 years late initial. So, take a framework to commission. What is the institution, stakeholders, the departments, because at the end of the day, it's all about community building. It's about community. That's why, as much as possible, of course, we enjoy technology, but it's always on a dialogue, always on a one-to-one, because people are important. And so, next step. So, in Lakadong, we're doing it. It's perfect. It got antioxidant and cancer-fighting properties. What else? Water. It's too perfect. That's why even if you take mineral water, there's nothing like drinking water. Cup of tea and drink. Okay? And what else? The atmosphere is such. The more see, with the problem, we also have avenues for job generation, employment. We do have avenues, and so we can do a lot of with the problems that we have. Actually, rehab center. It's another 24/7 trade. But then there are job avenues. What it was, we'll show you from it. Enable support system for children and youth, such as offering them safe spaces through shelter homes. Shelter homes all across. Provide legal assistance to users and strengthen peace strategy for uniformity of cases, criminal law enforcement and prosecution to be extended via the anti-narcotic task force, leveraging its existing manpower, interdepartmental and inter-district coordinated approach to collate intelligence and conduct joint operations between departments and jurisdiction to reduce crime. So see, thank you so much for coming, because feeding Telecom, it's a very high intellectual kind of awareness and dissemination of information, which you are privileged to listen in. No, we're not talking about that. Alright, the next. The dashboard for data centralization and organization to enhance informed decision making, support to law enforcement officials through regular monitoring of drug users that undergo treatment, through the student police cadet ensure active engagement between the youth and police department. The next, actively participate in village health councils to spread information, reduce stigma, provide support and encouragement on how we can be involved, collaborate to identify at-risk groups and vulnerable individuals susceptible to drug addiction, organize local preventive initiatives such as recreational activities. So, what we can do is we can put proposals, musical instruments, but have a person who run it. So, for that we need funding. We don't expect it to do. So you have to be very intelligent. So, we pass